Zdravo svima, vozači i vlasnici vozila. Dobrodošli u naš video gdje ćemo vam predstaviti najbolju šlep službu u Beogradu. Ako ste ikada imali problema sa vozilom na putu, znate koliko to može biti stresno. Ali ne brinite, mi smo tu da vam pomognemo. Da li vam se ikada desilo da vam se auto, motor ili čak kamion pokvari nasred puta? Niste sami. Mnogi vozači su se našli u toj situaciji i znamo koliko je važno imati pouzdanu pomoć u takvim trenucima. Danas vam predstavljam najbržu i najpouzdaniju šlep službu u Beogradu. Naša ekipa je uvek spremna da vam pomogne, bez obzira na vreme ili mesto. Samo jedan poziv na 069 33 33 132 ili 066 208 800 i vaš problem je rešen. Naša služba je dostupna 24/7, tako da možete računati na nas u bilo koje doba dana ili noći. Naša šlep služba je brza kao munja i za manje od 20 minuta stižemo bilo gde u Beogradu da vam pomognemo. Bez obzira gde se nalazite, mi ćemo biti tu da vas izvučemo iz nevolje. Bilo da je u pitanju auto, motor, kamion, kombi, mašina, prikolica, oldtimer, quad, čamac ili teret, mi smo tu za vas. Naša oprema je prilagođena za sve vrste vozila, tako da možete biti sigurni da ćemo vaš problem rešiti brzo i efikasno. Zamislite ovo, žurite na važan sastanak i odjednom auto vam stane. To je noćna mora svakog vozača. Ali ne brinite, mi smo tu da vam pomognemo da se vratite na put što je premoguće. Panika vas hvata, ali se onda setite, šlep služba Beograd je samo jedan poziv daleko. Naša ekipa će brzo stići do vas i pomoći vam da nastavite svoj put bez stresa. Za nekoliko minuta, naša profesionalna ekipa je na licu mesta, spremna da vam odšlepa vozilo na sigurno. Naši vozači su obučeni i iskusni, tako da možete biti sigurni da će vaš automobil biti u sigurnim rukama. Nudimo i pomoć na putu, tako da ako vam treba brza popravka, dovoz goriva ili pomoć oko probušene gume, tu smo za vas. Naša usluga je sveobuhvatna i prilagođena vašim potrebama. A za one koji dovoze vozila iz inostranstva, i to rešavamo. Naša šlep služba može prevoziti vozila preko granice, tako da možete biti sigurni da će vaše vozilo stići na odredište bez problema. Zašto izabrati baš nas? Zato što smo pouzdani, brzi i povoljni. Naša misija je da vam pružimo najbolju moguću uslugu po najpovoljnijim cenama. Vaše zadovoljstvo je naš prioritet. Jedan poziv na 069 333 332 ili 066 28 100 i svi vaši problemi na putu nestaju. Naša služba je tu da vam olakša život i omogući vam da se fokusirate na ono što je zaista važno. Zato, sljedeći put kada se nađete u nevolji, bez brige, samo se setite našeg broja i pozovite nas. Mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo. Pozovite šlep službu Beograd i prepustite sve nama. Naša ekipa će se pobrinuti da vaš problem bude rešen brzo i efikasno, tako da možete nastaviti svoj put bez stresa. Zapamtite, nije samo u pitanju šlepanje, već i vaš mir. Naša usluga je dizajnirana da vam pruži sigurnost i spokoj, znajući da ste u dobrim rukama. Hvala vam što ste gledali i srećan put. Nadamo se da vam nikada neće zatrebati naša pomoć, ali ako se to desi, znate koga da pozovete. Ne zaboravite da sačuvate naš broj 069 33 32 ili 066 28 100. Dodajte ga u svoje kontakte odmah, kako biste bili spremni za svaku situaciju. Nikad ne znate kada će vam zatrebati. Bolje je biti spreman nego kasnije žaliti. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala vam još jednom i srećan put.